Мен күйөөм келип калды. Азыр парковкасынын акчасын алабыз. Не чоңдача? Не, кана машина? Плат приставкан кымбат болуп кетип аны эшикке эле коюп келдим азыр. Киргизиз? Сендер пенья коюп кетип мына чыгарам азыр. Анда муну чыгарыш үчүн акча бериңиз. Расчет. Жок, канча күндөн бери парковка төлөй элексиз. Азыр январь месяц, кризис. У всех денег нету сейчас. Аны качан бересиз? Анда жазып коем. Тетрадыңа жазып коет. Жазып коерум. 750 сом. Чыгарып аткан азыр. 750 сом. Ой, майли. Кычан да болсо болду. Бүгүн бизде пополнение. Парковкага эмес көп. Акчасын төлөбөй эле кирип алышыптыр ошо. Корейский. Акчасын төлөбөй кирип алышыптыр ошо. Жоксун бул иштер. Жакшылыкка болсун. Ичинде unpacking можно? Unpacking ойнаштык кылып Мынандайлар бар экен, там что-то такое непонятно. Мындай, ничего интересного, обычный ордер белый. Корейский жазуулар менен жок. Маска, да? Үйдө бар го мына маска. 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 Ого, үйдө турат го да ошондойлор. Мындай башка бир уходовый косметикалардан салып коюшпайбы? Корейский. Корейский. Накей. Бүгүн парковканын акчасын албай эле коеюн деп чечтим. Да ты что? Это вообще щедрость с твоей стороны, Малька, ё-моё. А то елестет за 3 машины, я депрессия сейчас. Как я вот буду оплачивать вот этот, я думать заходить, вот только что же, есть же. Бүгүн настроением жакшыраак. Албай эле коеюн деп чечтим. Акча бул колдун кири. Астагфирулла. Акча табылат да турабы. Акча табылат, жүрөк табылбайт да. Ой. Көңүл десең. Көңүл табылбайт да. Тура. Золотые слова, Малька. Это всегда такая акция будет, да? Или единоразовая? Бүгүн доставка заказы кайда. Ошону төлөп коесуң. Ай, нанай. Оказывается, это не бесплатно? Закрывай тогда двери.